Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehi Choacue at Quasquitzin, Ninkela Gulbal sa Hunchik Reheblik Angel, Solok Salisantilhu. La Isaralux, Utyoken Jacoch Beninkil Chiruli Hunk Amokain. Lishholomil Katsolbal Chiruli Gutanain, Nashke. Mashkulu linakabano. Manakanaw naklikagwa Diyos na sa usyol rikin usta papay lichabil panuhom linakabano. Sa shkabahaan, likagwa na sa usyol ut sa shkabahkwian, likagwa na shtiko bresil usyol hunak lipuyenam. Shpanak lishrahom likagwa Diyos na kanaw nak kahosh ni mal. Ut nagosh tao tsaka hunilo. Hanain lish ni mal ru oy penink. Hunlik angel likishkub chakru lichoshahil Diyos. Rele kakulbal. Abanan, marela at nagatpatsogahkwi. Kwangkinahkwi lain sa Magalin siya bilal. Magalin babal. Ukot sa kalta, huwal papayahkwi. Habanat kwaskwitsin, likakwa nagatshkul ho chanru naklaat nagatchalchish sikbal. Salihu Marcos 9:23, nasyeje ho kain. Aban li Jesus kishyere, kaud naksyaye, kwita truk, Chishunil taruk chokre likwang shpabal. Chan likagwa Jesus re hun likwing. Chokre likwing kain yochi osok liroy benihom. Narahrak naktak irtasik liralal. Li yochi raubtesik shban lima usak musik Utkak retal chan runak likagwa Jesus kishchakbe likwing kain. Moko kishyetare cholinasik nakakakwang chikna balababal. Moko chantare. Lichukwa behain kama nakyojish balre. Teng ahin sa lish makhilalim babal. Utrik inaan sakal chokre likagwa Jesus. Rikin li babay chi baba likwang krikin. Kishkul li asyal karu narak sa lihonalaan. Naktaik irtasik li ralal. Nakanaw nakakwimak alika babal. Mahungwa toruk chishke balakwi lisay o likagwa Diyos. Haban likagwa Jesus kakere talarin chanrunak nashkul lihunghung usta babay lishbabal. Hunak lityukwa beh nasaw sa lishol shkul bal limatan linakehek reshban liralal usta makalishtzak. Likagwa Diyos nasaw sa lishol kakulbal usta babay yakwi likababal. Kaut nakigarach takadyal kakereshke bal lisay lishol likagwa Diyos. Honasheli Apostol Pablo. Kapag akakwire naktishkhali ka na libal, naktishkhali ka kaush libal, shba naklika na lep lika kaush, mokunash kaush lata choshayl na lep, mokunak kaush lakta chirish li cha bilal, shba naking anak kanawru chishkhunilaan. Kapag aklika tengre, haan nim lishkwangilal utkahonak na rakshk e balkelik arakhru hual chabil. Sa lihu Romanos kapitulo 12 versikulo 10-13 nashye. Khot akale rase ritz in nakchera herib cheribile rib che koshla nak ashal ka lo oshlo eble komon che chalak e chik angelak chimaka hilang an chalak ban le musik nak yoqish chipabang cheshk angelak chirule qaqwa chisawq sa ol sashk aba le roy benihom che kuyak li rashik utkhunelika qish chiti khok Arin George kutbal chikunak lischal balika ehaan rakhlal kutan renaking ajik tot ane renaking ajik to suqiq shpanungili na lep li barkwan li ingana kulak chirule kakwa Dios utsashk aba tanali na lepa inli nakabanula o yoko chis ektanan kil lishrahom li kakwa ut yoko chis nahtobresin kil qib rik li nimakwal Dios kwili kakwa Dios na koshkul sashk aba li ralal li Cristo Jesus Chanta guirahru naklao ing arach takakulep likakumon likachahmag likachpo yanamil. Likakwa na koshbok chishrab alqib ho naklao nakarakib. Panulik aru nagakwahrik in lagwa sa agwitsin li parrakwan nakulak chaku nakteshpanu akwik in laat. Chan liratin likakwa Dios. Usikina inat kwa skwitsin. Takarak likatsolbal chiruli kutanain. Bandiyo siya kwe nakshinaguch beni chiruli hunk amukain sa likakangel tsolok sa lisantilhu. Habanan ningkela wakbal renak tinaguch beni sa hunchik likakangel.